jong senior correspondent jong print klik hapo jong jalan berakui di buah kalong lapon di ka ba ha dan nakali ang jong don jibut em MP election di hakabadi dengan badi kan syai di dalam kabu yang baik itu buat por mata pisung tu kalau ke ngagar don kejing perang pandang kuapan syakri pandang kuapan trei pandang kuapan nyarap nak benta jong ka jadi pai ba jong ka jelahi berokoi di kelas tu nak lihat jong tolong like dem kum emadi si dem kum disi mata kejing slay jong play kalau yo kalau nanti kalau pasnem kum minister di kalau yo kalau nanti ban syakri ya hapot ke kamolai konsi bagi jela kalau pada kejelah tu pokum minister kalau hai pabrik abang dangi kombilang ya kajilong mandi mesti kalau arfus nem unus nem arfus pulai ngala nak dia juga kalau ba olarem no election mandi tengah nganga priang ya kani priang baik mata ya kani ka ya kajirem kadi ka syong hakam mon kalau jong pas kadi ka mandit jong pai ba jong mulai jong pai ba mulai ko ka jingkala kadi yo jingkala Pangasok baga bentak besar pada mata kadon labang kadon kadon kuwi kadon bentak ba kadon ka bakan post juga post MP tiba-tiba habadi ber MP nak kadang juga tolok to nak kadang juga kubang meneng ada fang ada kwa kalong ben kenir ke jirap nak bentak jong ka jelahi bro kuwi di kan pisung tu matang kadon apa ka UDP pada kadang ka UDP dan bon sem ki aspiran di bapak belikun yang MP ya kan deka MP election di kumui kandidat ngaturwai siapa parti UDP ida kalong ga pala man phai changa bat mi changa man kersian yang ban pek bahan kadang berkhoi hakabadi ba kan benta hakabadi ba ka benta khanang ban kadang jongka khanang ba nakaliang jungi ngin yo kalat kang ti kalong ya ka ba in lang ya kalat ti ya ka ba ngin nang yo ga ti ya ka ba ngin nang kit nang ba ya ka jelam mek sahi bro kawai di pisong tu kalau hang ni ngamene kalau basong la parti bat ka kalau ka shine na liang junga kabot da ka parti UDP ka tiket ngang long bakre ni kun kalau da ka jar khat ka parti UDP ka mai tiket do campaign ni kun na ka liang junga hi ka long in kershan yaunu nu pa na dia ban na ka liang junga parti ka ibit ban ya ka ban ajit kum kotong ni na po da yung kotong na ka UDP tapi kun na ni long seat di nama tu semua tu kalau bah parti UDP ke parti kebahagiaan, idan kerangut ki MLA, idan MDC, idan kebun ki XMDC, kebun ki beri parti, kemudian kasong mata kalian parti lada ka ibit, dah lagi ibit, laman pegnu hambiang banyak nikmat nak mata kasilong seat. Mereka ini bangadon nak kalian ngajongahi dalam panggawi, ya ke parti berakawai, abang kani kekam Banekun yang banekun banlong banekun ya kaslong sit kalong ba pan nikmat MP kalong ba gusto ang limta ka dan mata ka experience dengan nga project na jong kumway na kumway ni kadi badon pa experience kumemli kumbinasta bakti dan pa habang feel jong life host nem nga tan feel dari pasdang ni ka benta ka karya ka jong nga dari pasdang hi dan habo ka siapa ba Adu lapang tabu samla ngia tre kampai ba don ki kum presiden sing sama di mano preng long ba snong abat kum presiden jo ki sio pam siapa sipor itu di hadu mentahi kan kamen sim syakri kamen sim merap kamen sim man har ba kadang rehem po jong hapo delhi kumbolong sibus katahi nak skam tang manga skam mangilang baro ngi sokhya ngi sokhya jong mentahi ka shlo ya ka sit ya ka meklia jungi markom bakalo mata ko bun ki issue ka baka state ka lapas hapo parliament kimlong shu ki big issue langi kan shwa ka ILP meklia jungi ka issue ka lapanong ka bonding issue dapoy hapo dili pada ka perja sedam halok sabha to MP jungi na MP jungi lo ries mata issue kaslong pismo tho kaslong kai mga kalong tang formality tampaw mga ries issue jong ILP dai kamdang kata seriousness ban convince kalong manta kalong kita ke national party
Pingyong baru kata kalau bagi MP jeng belum hikmat yang mereka jeng baru kata kalau bah JIT National Party at least we can do something in Delhi. Ila JIT National Party ya ka selong sit ko balong matali ka Kongres kalau hikmat unduna kalong adho translam kalau hikmat pinagalian tang nagalian jeng Kongres undol su Party hikmat dikata ka issue Pilih orang mentah ngas kawai dari orang mentah nagalian MP jeng selong upengala risk kamdon support Nega benda ka basa JP kalau boleh mungkin lang ya mentah ya gaseng Kongres support Delhi bahkan support ILP su mentah kalau nak yang MP jingi uang laris mentah ya tin kasih hapo Lok Sabha undon support balik mungkin lang mentah MP JP nak hapo yang MP Kongres hapo Delhi pendresa yang pendresa kena isu pi babon isu jong jelang JP hapo Lok Sabha hak dia si simpau badai nak kan jong isu je japri juga balai na banong kalong ba MP balong bata musmla ka ban project ha ya isu di badai jong jelang pada tagari japri hi berapa we din nakal nga jong ada ka party ka ilat pada ko sisto kani ka syong mamanta kanu amon ka jong blek ko blek usnai ko ka lanti pangikwa banyak menteri khamha namra ka jelah hi berapa we pi ka jingli go mi mata ha kan ni sni mata kalong ba balik ka mekhala kawan sadin langi iya kini sni malam ni bor kalau kami kena kena we next year ko dok tam teka jikli bolong balik kami minta kami ko bor ba kami habliang si jin puli kami kena kalong ba kapasido tam kat smi phai pi minta ai minta basa ka benta ka basa kalong ba nimio ekonomi mat ki bolong committed da ka benta jong jela ba benta kari je pe ki pro koi di hak ne ko por bata ko manna ka yang jipi pila kadega bolong jipi pila akli Teka benda jumlah kadang bersya kelami kumtu, dengan padiu berikan pi openly, apa tang scam nang ni smart pai ba jong selong, pai ba jelahi bro konstruktif, bapa pergi semi don jimut, baka syong pada kadang hak parti lagi ibit nami ibit, tengi umbri jo parti, hapan abai ya ka decision jong parti.